Ganun. Alright. Nandun sa ko? Chicken wala ni Jana na sa'yo. Oo. Ito pang tatang. Ngari ko benarwati manet awarlia ya kumugibini aga sukara na muntlakan ngono ko wanje kanje sona bang sa mena bitun treva waka mo erma selen to kwan imbata fu man ga bianzi ba nyamen ko eno tukulu wa ngajimla na motivation kusuka ko wan wa bantshwa eka sukara na muntla eka ngono ko wanje kanje sona ba so melerisi eka ngono ko wanje kanje sona bantshwa EPS Rinda aka gege chapka beka sura na muntla mixer taba ekari ba na motivation kusuka kwa mwana wantombi ngitaba karino amkela ngalonge tukumbita tibisa kuyena man and then ya taba akari balabasana na yena kantsongonyana ata ichumbuta na sutsongo leswi angana swona eka bantshwa bala Alipopo inhlekani sis na ku amkela aka nokonoko wa njika na bantshwa Aye muhashi. bokini Booking. hayi hlayisekile ngatibisa ka benseswa wena man Vito ra mina hi mina engetelo rini Makamu loyi a tivekaka swinene hi vito ra Tsatsawani Makamu. Okay, Tsatsawani Makamu. Ngari ndatirisa ngopfu ra Tsatsawani, nga swi tava swi right. Tsatsawani Makamu i mani kusuka kwini? Tsatsawani Makamu i ntombi ya 21 wa malembe kusuka eka Xibangwa. Okay, lexi nga endla leswaku tikuma karhi u teka xiboho xa ku va wena u va ola ku endla ku va muhayisi wa swihahampfhuka kumbe pilot ni swi kahle ne i xini xi nga ku endla ku va xi ku hlohlotela ku va wena u teka xiboho xa ku va u tikuma u ri pilot Lowu a ku ri norho wa mina ku sukisela na ri na malembe matsevu. U sungurile laha a ku henta swihahampfhuka evolejini ya hina se ndzi vutisa mhana ka mhani kasi vana va hasaka swihahampfhuka va vitaniwa yini se va ku i pilot se ni ku loko ni kula na ku va pilot ku sukisa kwalaho norho wa mina a wu fangi loko ni ya a primary school ni ya high school a na vulavula hi swona se hi laha swi nga sukisela kona na ha ri tsanana swinene. so nga va ku ri swilaveko kumbe ti-requirements leti laveka ku va munhu a nga va tikuma karhi a nghena ka xikolo lexi endlaka timhaka ta ku va munhu a va pilot. Okay, ni ta swi longoloxa hi ndlela leyi xo sungula u fanele u va u pasi grade 12 u pasa physics maths na English hi 60. Loko u heta u ta ya kwele ka swikolo swa swihahampfhuka ka swikolo swa swihahampfhuka before u sungula ku haha va ya ku cheka leswi vo ngo u fa va medically fit va ku cheka height ya wena u fa va u lehi ku va 1.62 meter va ku cheka weight leyi ku nga 54.5 mara weight va ku twela va ku ngezi wo fana mina a ni fix 54.5 mani voni njhani wa weight va ku twela hi ku va swi twa ku u ta nyuhela ku ya ndleleni va cheka u fa u va kha u nga dzahi mahawu va wena u fa u va kha u nga vabyi va ku chekela mavabyi va ku chekela ku wa twa wa vona swilo swi nga ta va kha u swi tirhisa loko u va kha u haha. So loko munhu o va a nga leha ku fikelela leswaku munhu swi va disadvantage kuma ku ri hala ka leswin'wana swa dyondza ni dyondze kahle ni pasini but loko karhi hi langusa aka sayiti ra malehelo kuma ku ni lehile but a ni fikeleli swi va kha swi munhu swi n'wi disadvantage ku a nga va pilot swa ku disadvantage a wu nge ngheni but ku va ku ri leswi va ka swi kandziyiwa ehansi ku fana na movha kumbe swi kona swi vitaniwa ti-radars leswi swi ku pfuna ku va before aeroplane ya we haha u va u fambisa swilo leswi swi pfuna ku u famba at the ground class u nge swi koti ku fikelela swilo leswiya se van'wana lava va nga lehangiku ngopfu lavo ngo swi dlinaka minimum u tshama henhla ka xikhigelo ku ta kota ku fikelela swilo leswiya se loko u va u kome swinene u nge swi koti ku hahisa xihahampfhuka. Okay, so nga va swikolo swi va ka karhi swi endla timhaka ta vuhayisi swi kumeka kwini? Swi kona Joni swi kona Eastern Cape wo fana mina na mi byela swa le Eastern Cape ku na Madiba Bay School of Flight a Port Elizabeth ku na Algoa School of Flight a Port Elizabeth ku na Border Aviation a East London a Joni ku na xa Johannesburg Academy. Okay, swilongoloxi ni ku hambanahambana ka swona so ti-challenges leti we u nga va u hlangana na tona mpfhuka u sungule gondzo ra ku va u lava ku endla pilot nga va timhaka ta ti-fees kumbe swin'wana swa ku hambanahambana ti tele ngopfu. Xo sungula challenge leyi ni nga va na yona before u ya ka swikolo swa swihahampfhuka ku na xivongo application fee va lava 5,000 so application fee leyi a wu xi tivi xikolo ku na swikolo swa ti-flight by night ka aviation a wu swi tivi ku loko no heleketa mali leyi
xikalo lexi nga va xi kha xi exista kumbe njhani ya lava ku ri first challenge and a ku ri first step ya mina ya ku va ni nghena mara ni va ni tiya mbilu ni ku a swi swa fana na mhani a hi seni swi ta tikomba se challenge yin'wana loko ni fika le u fika u kuma vana vo hambanana okay mina I'm from a disadvantaged background ta ku medium vana lavawani va huma aka miti yo fuma na swin'wana like swa ku lowara self esteem loko fika ka tindhawu letiya ti-fees na tona ni va na challenge ka license leyi ni yi landzelaka ra vu-2 challenge yo ta durha kuma ku license leyiwani yi ri vo 200 and something thousand leyi nga swi tiviku ku u ya yi sungula kwihi u ya yi lava kwihi sweswiwani and tibasari va ta ku tikona mara loko mi apply mi kuma ku tikumiwa hi valungu sweswo taniya swi tika ngopfu ku kuma basari. So kuma munhu a va xoxo ku xikolo lexiwani xi accredited kumbe xi register munhu u fanele a swi vonisa ku yini aka vanhu lava nga swi tiviku? Swa chekiwa ka internet, swa chekiwa wa foyinela na SACAA organization leyikulu ya ti-pilot u vutisa ku xikolo lexi accredited leswi na hina swi nga hi hlohlotela va ku chekani before mi senda mali ku xi accredited na. Okay, so u va u endla yini ku va wena u zama ku va karhi u lwisana na ti-lifestyle kumbe timhaka ta ku va u hleketa ku endla yini kaya amahlweni ku nga na tibasari ke? Okay, manana wa mi munhu a tlangaka switokofela se hi vona a va kha va tlanga switokofela va hlengeleta va kota ku hakela swikolo fees hi switsongotsongo se hi swo leswi ni nga endla so far. Se even yi ka defense last year loko ni ya ka defense u kuma ku hina hi ti-ontelini va lava 54.5 se rhawundi leyo sungula leyi ka defense va famba hi tirawundi hi vona laha ya ku va ni ta va ni humelelini hikuva va ya hakela swilo hinkwaswo. Rhawundi leyo sungula ni vheti ni huma hikuva ni ri underweight ni vitaniwa underweight se u vhela u va disqualified. So ku va ku nga ri na ndlela yo karhi leyi munhu a nga ha va ka a yi endla ku va a tikuma a va fit nyana swakudya ku famba jima u dya u ta vuya next day. Okay, so i mani a nga va wena a ku hlohlotela ku va wena u tikuma karhi u landzelela mikondzo ya ku lova wena u tikuma u lava ku endla pilot? Okula nga hlohlotela i Sipho Manghezi wa Mhloza u za huma ka Skeem Sam lembe leri nga ri ka grade 12 va ku u huma village-ini u fambi hi ndlela ya defense. Sipho Manghezi leyi nhlohloteli hi ku na mina huma village-ini ku swi vula ku loko ye a nga swi kota ku swi endla na mina ni nga swi kota ni nga tsandziwa yini hi a nga endla ku se ni ku hambileswi ni nga swi tivi ku swikolo leswi le kwihi swi endlisa ku yini ni ya kwele ende katako wa mina ni ve loko ni ya flight school ni hlangana na yena kha endla rating yin'wana kwele ni xikwembu role model ya mina leyi a kota ku ni pfuna. Okay, so loko karhi hi langusa u nga va u tsundzuxa yini eka muntshwa loyi a lavaka ku landzelela mikondzo leyi wena u nga va u yi sungula? Ni nga ku eka muntshwa u nga yingiseli vanhu, famba u landzelela norho wa wena hi ku na mina loko na ha ta vulava ku a wu le hangi wena u komile u ya ku hi sweswo swo taniya famba ti vonela hi wexe u nga yingiseli vanhu ku ve ri yini eka wena hikuva vanhu va ka ku kanganyisa ivi u nga ha humeleli eka norho wa wena. Okay, swi va kha nga ku swi fela njhani ku va u ri munhu wa xisati ntlhela munhu loyi a nga wa nhlonge ya ntima ku va a kha aka xikolo xa vuhahisi? Ku va ni ri munhu wa xisati leyi a va talangi ku tele vavanuna swa tikanyana a va ku tshembi ku nhwanyana loyi kahle a nga xi hahisa xihahampfhuka na a nga xi fambisa xihahampfhuka na ti-instructor ta wena va fanele ku va ku testa va hi testa nyana late ku tlula vavanuna ku va meka sure munhu loyi a nga xi fambisa xihahampfhuka hi nga n'wi tshika a famba a ri wexe na se swa tikanyana hi ku swi va swi ka swi dya mali wo kha u zama ku provela instructor ku ni nga xi fambisa xihahampfhuka lexi. No va u ri munhu wa tima eka aviation industry swi tika ngopfu ndlela leyi ni nga hi vula swo sungula swa tibasari racism i valungu lava va onaku swikolo leswiwa u kuma ku kwana instructor ra mutima ivi xin'wani ma swi ta ku valungu va vulavule xinhompfini so minkarhi yin'wana a wu swi twi ku ve ri yini like swi tele swi nga ku feyilisaku laya. So ku va kha ku dyondzisa vanhu lava nga valungu i valungu ngopfu leti pilot leti hetaku ku ya a ni hi to ti nga pfumi to tala ti-pilot a ri ku strugeni ti tshama ti ringeta ku heta se i valungu.
So ti-goals ta wena ta vumundzuku ti tshamise kwihi? Mina ti-goals ta mina i ku va ni heta ni va captain and then swi plana hi ndlela leyi swo fana sweswi ni endla degree ya vumbirhi leyi ni endlaka yunivhesiti leyi ni nga ta yi heta ku nga ri khale se loko ni hete degree leyiwani ni ta va ni kha ni ti pfuneta mina hi wexe ku va ni ta hakelela xikolo fees loko ve tibasari ti ta ala na swin'wana na swin'wana se ni ta kota ku fikela ka norho wa mina wa ku va captain ni nga hisa xihahampfhuka xa SAA hi tona ti-goals ta mina ta leto. Okay, nkarhi wu endla kahle 23 wa timinete awari liya ya 12 eka siku ra namuntlha eka nongonoko wa njhekanjhe swona vantshwa 23 timinete mixer u titwele ta wena tileve eka siku ra namuntlha ku a hi vala kahle na engetelo rine makamu la a endlaka timhaka ta vuhahiso mara tima huma gimeta eka vantshwa lava va nga tekeli ngopfu dyondzo emahlweni. Dyondzo a yi lumi vana va mhani a hi yeni xikolweni ya ti hluvukisa hi hluvukisa na lowu humaka kona hi hluvukisa na mindyangu ya hina a ku na xilo xo ta hi ku olova misaveni a hi tirheni hi matimba work hard hi leswi mina vantshwa ni va byelaka swona lava chavaka ku tirha no ya xikolweni dyondzo a yi lumi dyondzo i xitlhangu xa vutomi sweswo ku ya emahlweni hi ta va karhi hi languta swin'wana swi nga ta swi ri kona la aka nongonoko wa njhekanjhe loko ri ku na vantshwa lava lava ku va karhi maybe u nga va pfuna privately ku va tsundzuxa timhaka ta ku va va lava ku twa maapulayelo timhaka ta madyondzelo kumbe njhani va nga kombisa ku yini ka social media. Loko mi nghena ka Facebook ma kuma Tsatsawani Makamu mi nghena ka Instagram mi nghena ka Twitter mara ni tirhisa ngopfu Facebook one inbox u nga ni inbox ku hayi wood ni nge ku hlamuli inbox u nghena mhakeni ku ri loko ni vo swi lehini lahaya ni ta va na ntlhontlho wo ni hlaya swilo swa wena ni ta kota ku ku pfuna ivi ya pfuna na le ka WhatsApp eka nambara leyi ngo 083 348 4570 4570 nga ingeta nakambe 083 348 4570. Okay, hi khensa nkarhi wun'wana wa vana swi ra kahle swona ku khensa mina muhaxi danke nkarhi 25 wa timinete awari liya ya 12 ku vuya va ta va karhi hi bula na musirhelelo wa vaaki laha a yi fundzeninkulu xa Limpopo Xile Bakhalanga Brass